namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm today I continue with the beef between the Stylist and the Manyangatsi the Komisa. Of course, the link on the ePalms, of course. Yeah, so makali kahle yendleke the 21 August. So as you can see already very very screen recording ku swi nga anhluphi. So I fike vona as you can see kwalano Lekker afika tsala that post there. Akungoma liya ni nga yi faka ka story. Hambi ko performiwa yo ka 11 as you can see ka komisa ku hambi yo tlangiwa ka 11 a nga na problem na swona. So a vula ngoma yini hi ta hi ki scroll ya henhla vele vele so that hi kota ku va hi khi reference mhaka liwa. So as you can see scrolling so fika hi pfula kwala na swi twa ku hayi a vula risimu ra Manyangatsi region which is a beef to Manyangatsi the Komisa. So it's not a surprise, it's not a surprise to be honest. Mina was not surprised about ku va a postile swo vheta swi hi kombisa ku Lekker Stylist a nge za a rivelela Manyangatsi the Komisa. Nga ma hleketa ize ku book kick yin'wana kwale ka xigazamani lexi hi Manyangatsi the Komisa Lekker of course. So komi na ku a nge za a n'wi rivelela Manyangatsi the Komisa a ha yimeli ngopfu response ya Lekker Stylist la ka channel to be honest. So swi tikomi na ku a nge za a n'wi rivelela because video already nga ha yi voni leyi nga endliwa Manyangatsi loyi a fika a kombela ku riveleriwa and stuffs like that. So it's very very clear ku beef ya ha ri on a ni tshembi ku ya ha ta hela. Lekker Stylist swi komi na ku heyi mhaka leyi n'wi vavise ngopfu. And of course swi tlhela swi confirm maybe mi nga va nga aware because you were not aware of that story. Loko ho nghena ka xigazamani days page as you can see le ka page leriya la performance liya Mr Post leyi yi sungule kwala ka Manyangatsi region hi ta yi faka kwala as you can hear there ku sunguliwe kwala straight komisa ku himpela mhaka la ya ri serious. And Lekker Stylist of course I think is in charge of this page ne xigazamani lexi komi na ku ya a ranaku or a nga na ti-connection na rona if a yena a ri ranaku if va byeri va fika va sungurisa exactly laha komisa ku mhaka ya nyimpi ya Manyangatsi na Lekker Stylist ya ha ri on. Of course u to vheta vulavula na hi shutdown ya Mr Post ePalms ha a dibe shutdown ku tele ku tala as you can see video yaleyi loko tlangeni kwalani guys it was packed. A hi swihundla it was packed, it was fully packed masayiti hinkwawo wala masayiti hinkwawo ma ta ma kha ni edita kwalano swi kha swi jika mi swi vona kahle it was fully packed. Se leswi swo kombisa ku hawu swi ngo vi na dona swi na power swinene ka ha ri ha leswi mi kuma ku there's a specific artist leyi mi kuma ku ya swi kota ku yi bashisa down and stuff like that yi ri yoxe. Sweswi tanihi sweswi hi swi vonaka ho swi ngo vi na dota swi kota ku basha down ku tele ku tala guys hinkwawo masayiti hinkwawo kwalani tani make sure ku na zama ku ni yi khata yi komba all this hinkwako guys it was fully packed. So nga vula tani congratulations to xigazamani days vele ku tirheni swinene and also congratulations to Singove hikuva vanhu vele vele ha vo ta njheji vona ku tanile njhani a ku tele guys it was packed. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe.